Biasanya pelajaran bieu mah. Nur, itu si Asep. Wah, mana? Oh, mana? Ih, nah ya si Asep. Nih, bersih. Ini cantik can Nur. Orang cantik can. Cantik Nur, cantik pisan Nur ih. Ini bener atuh nih, cantik pisan. Ah, goblok sia bosi jeung gujur segala. Jadi we sadeng nakambu. Ini mana si Tut nih, si manusia silver siate nih. Naon sih nih jual aya di dieu nih, kaget. Ya ini si situ mah kayak Jailaninya. Datang tadi antar, pulang tadi jemput tuh. Jalangkung sia. Oh, jalangkung. Oh, tak eta. Si Siti mah tidak jalangkungnya. Ah, goblok geus naon we saria ka aing teh. Nih masih mun gareulis sia teh. Nih nu hiji jiga kena penyakit rabies, nu hiji bibirna kikituan jiga pusit hayam sia teh. Nih nya bae we nih riweuh pisan. Bosi. Itu si Asep ka dieu nih. Ya halusan tiung abdi. Udah Nur, cantik pisan. Ini kayak boneka ambalabu. Wah asli nih. Itu si Asep ka dieu, geus deket. Asep. Asep pada ke mana? Nuy. Iya, nunyu melalian cinta yang tak unjung datang. Nyelek beo. Garila aing nih. Ih, Asep. Kan cinta Asep mah Nur nih. Iya, dan akhirnya Asep menemukan cinta sejatinya Asep. Nuhnya orang. Ini Asep mah aneh. Asep, I love you. I love you tuh, Nun cantik. Sayangnya Asep selamanya. Nur bangun ini. Eta tadi ayam di kepala. Mata kan cek aing oge sia tem nih. Tapi alus euy, milik maneh ke Nur. Geus menang si Asep leho nongtot. Ayeuna menang rezeki nomplok tai kotok. Kuat ka disuhun eta nasirah tai kotok. Hayam tahakan sia. Mana? Gulu. Asep, pangmeresihan kok.